खुरमजरी ISTV Manipuri Pau Midyang Tabi Basing Putaram Oksari Uzik Marui Bapauda Jun Taranipan ki thudokta nongmai kap khitabagi damak sarkarna mahak pu dismiss tawki haina thabaktagi potharaba IPS officer Sarang Themanau bina phongdorakli Maitai Singhi chahi hauban numit sajibu nongma panba cherawagi thoram Manipur yauna mafam kyada pakthoknakri amasung Congress na sit animakta mai pakani Dr. Mainya handak tisoidana minister fangani habagi thajabal lei haina Deputy Chief Minister ga khangamna phongdokri Uzik Pau Sandokna Pizari Manipur ge ngamkhai kaiba yaroi haina miyamna changsan kiba ihauda Jun Taranipan ki thodokta misi mina thokiba numit aduda mahakun nongmai kapu yade haibagi damak sarkar na dismiss tawki haina matam aduda ahanba MR gi CEO oikiba thabaktagi potharaba IPS officer Sarang Themanau bina ISTV News ka akhanana unabada phongdorakli hiram sida report ama Masi ISTV News gi ani subai studio da unakiba duda Jun Taranipan gi numit aduda sarkar na mangonda Miam control tona naba nomai kap naba khangalaki mahakna ai ba cherol piraktrabadi nomai kap ngamloi haibadagi CRPF ta order piduna nomai kap khibadagi misimina thokibani karigumba mahakna nomai kapagi order adu induna MR kangbuna nomai kaplam batarbadi mioi lising amagi mathakta siram yai haiki government nomai kapoan order tore aina yadde nomai kapadi kapor kita kapayaroi adra nomai kapase self defense ta kapama ai mang da mi hala kan da mi du kan ba kapama right of private defense ne leibani loda adun nomai kapa yade haina ai thinge adun agitation se mangani tarani sujil pa matung da item jun sida mi trai ban sibin me se government order kapon fire order tore ai su kapa yaroi irga piu hai irga pir di ai na targa dai nang order do aran bo order ne khulai su pai da ba nomai su pai da ba thang su ta su pai da ba harul sing manipur kai bi yaroi na lakpa do nomai kapa yade Hybrid no to water cannon kapkera tear smoke kapkera rubber bullet kapkera warning shot to gera adun amani numi kapadi nan kapo harjoina kapoi irga pigadabani hybrid numi kaptare kaptaba numi sideda aina numi kapo habsi yadrabni na khoi sifai nam to kaphandrabni kaptare ade CRP da moina order torga CRP na kapo mi try panji sibani magna makhata na haikibada asiba haksang singadu charuna yomsinduna mafam amada mai thadokna bakhangalaki Niyomgi wangmada mahakna thabak tawba ngamloi hairuba amadi nomai kapkhidabagi damak mahakbu thabaktagi dismiss tawbagi order thoki ni hume lerga aise dismiss toren order thoy government order in the beginning na marige mo phasemar gi sifai sing se government haibidi in daba sion haibidi in banina moi 1000 sifai ne khoi dile se masi loina Pakistan ge Kargil war the tharon order thoy third order duna Phasemar se disband tore thugaire masida army lerani order thoy within 24 hours ke manu Kargil chakadabani Phasemar thadokadabani na order thoy maruda adu obi ab order na tamina aina case tore Supreme Court High Court Guwahati High Court Manipur High Court matamdu leitri High Court case to budagi nomai su pai daba khulai su pai daba sipayam su som daba khujina ba kholam daba da mi try pal hali se cold blooded murder kawai mase aini miengda haina case tore Phasemar thugaiba yaroi haibisum su aina case da hape Phasemar si Khongjom Lan gi 1891 da Khongjom Lan da lei hobolem hobo maitai sipai sing dagi British ke Captain CW Crawford haiba mana commander olaga state military police handling khatkebani Manipur ning kha tamambagi living history ni living monument ni aduna noi order macha bana Phasemar thugaiba su yaroi adu mathata sanam hi hing kongbal haina maitai ama leri simu su leri bani na noi maram chadan hekta thugarga army hekta thamjingani hai order si yaroi aina madu inde haina ni inde ai dismiss tore have aina laudre sipai sing Kargil thaw jaina tharoi madu thawm tokte wrong order is no order haina Supreme Court ki rule ma lei adana order ro lale semne haiba praman tokde ai chalo en chatre wafam asi Supreme Court yongnarakpadagi Supreme Court ki order amagi matungina mahakna mai pakpadagi matamaduda nomai kapu haina order pikiba famnaiba kaya Manipurdagi chahi manga atopa mafam singda chalan ki haiki Supreme Court ta appeal tore man special petition torga Supreme Court tu sumai umai thire Supreme Court na hangai no haina nomai kapta mi trial hali karigino mai thabagi ni arsan tobagi ni CM gi office mai chalapani mantri bho MLA ho mai chakko yaurabani assembly mai tharabani adan kapta yadan kapim ni haire already Supreme Court na hange nang water cannon kapra tear smoke kapra rubber bullet kapra warning shot tobra fire brigade ready to hubda karigino war sunatan thawak kapisi karigino khongda hana kapya dabra karigino no na dumai to tribal khodak kapuri se
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯤꯐꯥꯏꯁꯤꯡ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯡ ꯌꯥꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯔꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯝ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯇ ꯀꯥꯞꯀꯗꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯈꯪꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯒꯨꯝꯅ ꯑꯉꯥꯡ 19 ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯂꯤꯁꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯃꯔꯗꯔꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯗ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯃꯔꯥꯟ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯃꯔꯗꯔꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯀꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯍꯤ 5 ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯆꯍꯤ 2 ꯑꯍꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤ나 ꯆꯍꯤ 2 ꯑꯍꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯕꯦꯗ ꯃꯥꯔꯋꯥ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ चीफ सेक्रेटरी AP शर्मा DGP सिद्दीकी IGP TP कमिश्नर लोई चही 5 लोई थाखरे मोय अदुम लोय खरे अदुम Maitai Singi Chahi Hoba Numit Sajibu Nongma Pan Bacharawi Thoram Ngasi Manipur Amadi Manipur gi Wang Mada Khundariba Maitai Singna Paksan Pangthok Nakri Anawa Chahi Hobagi Harau Nungaiba Phongdok Pakumai Asi Yumthong Khudimakta Ngamjaba Athel Pot Sem Saduna Lining Tho Sanamahi Imalai Maril Sidabida Kanaki Mathel Lukoi Ningtin Sem Saraba Matungda Funga Lairuda Katpagaloinana Anawa Chahi Lakpasida Fattaba Thodok Wathok Amadi Awa Ana Thoktanaba Thongalda Laisemba Tusemba Hanu Kokchau Hanu Laikhamda Katnaki मफम खरददी सरoi खांगदुना खुलगी अफफत्तक ngakthoknaba thonibagi thoramsu pangthoknaki numit asiga mari leinana machal oibisingna mabung mapasinggi damakta ngamjaba khudol polsing pinaki ningthilgi matamda numit asiga mari leinana mioi kyana manakna pachingsing kanaki लाकलिबा अप्रैल 9 अमदी 13 पांथोकदौरिबा 13 सुबा लोकसभा मिखलदा इनर अमदी आउटर कांग्रेस पार्टी न माई पाकनी डॉक्टर टी मैनिया हंदक्ति सोइदना यूनियन मिनिस्टर अमा फंगनी हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर दाखांगम न फोंदोख्री कांग्रेस भवन द पाउमी खरग उनबा मदा महांगना मखा तारदुना हंदक्ति मिखल असिदा कांग्रेस की ओइना बोट खोमबदा खुदोंग सादब करिसु लैरोय मियामना थाजब लैरी थाजब असि मांगदनब कांग्रेस सरकार न कन्न होनरी यामना लीदबा पार्टी ओइबना मणिपुर की केंद्र खुदिंगदा यूनिट लैतबा जगह याउदे ब्लॉक अममंगी जगहदा यूनिट क्या थमदुना लैरी मसिदसु नतना फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या अमा लैरिबने अमरमदा एमएलए निफुनिथोय कादुना अनौबा इतिहास अमा मणिपुरदा तमखी पंचायत लेवल दगी हौरगा अतै पंचायत मिखल सिंगदसु चादा हुमफुद्रादगी मरिफु फाउबा कांग्रेस न कादुना लैरिबनी मरमदुना कांग्रेस की नुमित खरनी की मनुंगदा पाव फाउनरगा लागलिबा इलेक्शन असिगी दमक्तदी बोट खोमबदा करिसु लुरोय डॉक्टर मैनिया असि मयामना थबक तौदे हाइबसि लानगनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अमदी अफस्पागी मतांगदा यामना कन्ना मूव तौदुना लैरी अफस्पा लौथोकनबा यूनियन कैबिनेट की डिसीजन गाइदुना लैरिबनी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड असिदी केंद्र खुदिंगदा खाइदोखिबा मतमदा लुपा लाख 4-5 खक्तनी मसिसु महांगना रिकमेंड तौरगा DRDA की खुथांगदा थबक खुदिमक पांगथोकपनी हाइखी मेंबर ऑफ पार्लियामेंटरी कमिटी की रेकॉर्डता मागअसी MP सिंगी मनुंगदा ख्वाइदगी थबक फजना तौबा MP अमनी हाइना ग्रेड पीरिबनी साखत थौरांगी थबक पांगथोकलिबा खुदिमक कांग्रेस सरकार गिनी इमुंग मनुंग अमतनी हाइबा वाफम गाइखांगमना फोंदोखी स्टेट गवर्नमेंट तौरबसिसु इमुंग मनुंग आइकोन हक्सांग कया खुद तौरबसु कोंग्रेस कुया कोंग्रेस कुया मिल तौरबसु स्टेट गवर्नमेंट तौरबसु MP सिंग MP सिंग सेंटर तौरबसु स्टेट गवर्नमेंट तौरबा ओइदो कांग्रेस गवर्नमेंट तौरबसु being a Congress MP is a part of that and like I say own lak suba na kara minister thang the possibility ya wa ya because first second second third fourth kala neglect to ya to tan su la ya adamai ai ka sa ka ni ngai thajai so ku shi ni mali baza se sa bi kan shi bi kan hai kan adu kara greater responsibility se human bibi kadra sa उखुल की पाउमी अमा SPM दी महाकलोइना बस्कोट सिंगना कैमरा मुनबा मदी पिक्चर मुथतपगी मतंगदा हंगबा वहंगी पाखुम पीरदुना गायखांगम नमसिगी मतंगदा DGP दा मतुंगदा अमुक हना थोक्तना बखंगन किबल लैरे पाउमी हाइबसे कॉन्स्टिट्यूशन की मरी सुबय युम्बिनी लेबाक सेमबदा मखोइसु अचौब थौदांग लौरिबनी मखोइगी मथौ तौबदा अपन बपीदना बमयक सेंगना खंगन खरे फोंदोखी पाउसे ताबगा DGP तो सोई हाइरे मददु तो मुहन तौदना ना तुंगना दिन तौदना पुलप तो हाय
media agency yam muru modern time di media ke democracy the fourth pillar hai parliamentary democracy se adana maina nation building is the achauba roma lori adugumba personnel se yena matam lebe ki bitta gyan taminna lebe se sumba media sumba nungai da ba je bata no mathok ko pada undue disturbance people se machine amu han thokna police ki ko thongba officers so ko tap ki gare Andro Kendra Manung Chanba Hiccup Maya Lekaida, Kongbrai Latpam Chitranjan Sarma Koba Mioyama, Yungi Electric Switch Box, the Pyrubada Mina Chingdun Siri. ISTV News Nafangba Paugi Matung Ina, Laikidaba Chitranjangi Yumanakta, HT line Amatatlaga, LT line Mataka Tasilapadi, Mahagna, Maimutanaba Switch Box, the Pyrubada Mina Chingdun Sikibani Hairi. Ngase ayuk pong tara makhairom tabada kurai thodam lekai da leiba sangit kala sangomgi holdigi sound mixer yauna light ki pochai huran manupa ama lekai astige Universal Progressive Club amasung Youth Social Society ki thomi sing na faraga police sinakri faraba miyo yadudi athang miyo ningsen apokpa lekhidraba middle khan ningsel kawi yangang pokpi manaki murai khuldagi ne mahak masana nisa season ba miyo ni hairi Work culture leitaba masung department singi marakta cooperation leirakta sina ngasidi tongan ba project kya mai pakpak ngamdre asoiba aranba thiduna ngangnabagi mahuta isa na chumthokna ba honarabadi hiram kayada fagarhan mangamgani haina sericulture gi director H Jinjamang Simtena Kendra Kirsi Bigyan Mela Hogdopagi Tharamda Fongdokri Muga Silk Warm Seed Organization Central League Board amasung Manipur Sarkar gi Department of Sericulture anina punna khusamnaduna Lamphel Patal leiba ICM gi conference hall da pangthokiba thoram aduda Sericulture Department ki director S Jinjamang Simte Department asige scientist K Chauba ICM gi director KH Somorendro amasung Ministry of Textile Guwahati gi scientist P Jaya Prakash na thorangi maru oiba myoy sing oikhe loinana tongan ba district sing degi lakpa trainee chamrum su sarugyakhi thawanga mari leinana K Chaubana Sericulture asi lamdam asige yamna chanaba oijarabasu ngasi fawba darkar oiba yauna puthokpa ngamdri haikhi chief guest oikiba is Jinjamang Simtena yumthang naba state Assam na Sericulture gi lamda yamna fagatpa ngamlaga aikhoina ngamdriba si maram khangba changi isana thawai yauna honarabadi mai pakpa ngamloidaba leite sarkar na piriba khudong saba silawduna aikhoi gi economy da fagathan na bohona si haikhi Jiribam is a good place. Moray is a nice place which is a hot climatic condition which is suitable for sericulture. Churachandpur is a good place for Muga, but where is the production? We have to see ourselves. We have to step up ourselves. On this occasion of this new year, I would appeal to the farmers. Let us start our love affair afresh. Let's begin it again. Let us be successful in developing our economic growth. Let us be self-sufficient. That is what we call self-reliance. Ultrasana Konungi Hauzik Amaiba Hanjaba Oiriba Tokchom Radhamon Maitei Luang Sangba Mamang Lekai de Labana Dr. B.R. Ambedkar National Award Lisinganigatara Humdoyamasung Mahatma Jayati Phule National Award Lisinganigatara Mariamadi Ultrasanglen Sana Konungi Naharupanagi Amaiba Sanglakpa Thangjam Raju Maitei Kaisampa Top Layaktan Leiba Muesina Dr. B.R. Ambedkar National Award Lisinganigatara Mari Fanglapada Ultrasanglen Sana Konungna Nungaiba Fungdorkli Manipur Pradesh Mahila Congress Committee na sinduna Tarataruk Suba Lok Sabha election da Congress ki mirep oiriba sing mai paknabagi mifam ama Congress Bhavan da pangthokre thoram aduna Manipur Pradesh Mahila Congress ke President R.K. Ranisana Technopol Kendra gi MLA Korung Thang Inergi mirep Dr. T Mainya amasung block tagi lakpa President Secretary Kyana Saruk Yakhi MLA Korung Thang na haikibada political party kharana Praja Singh bu kihenduna vote khomba yaure adubu makhoina tawriba aranba sing asi isor lei habasi kaudaba fai haiki mirep oiriba Dr. Mainyana MP ama oina
तौनिंग थबक्ति यामना लई अदुबु तौबा नमखिदे मणिपुरदगी अफस्पा लौथोकनबा प्राइम मिनिस्टर ना कमिटी क्या सेमदना लैरी UPA 1 अमदी 2 असि प्रजागी वासक अयाम पांगथोकपा ngamखि हाइखि महिला की प्रेसिडेंट RK रानी सनाना ब्लॉक त लैरिबा महिला सिंगी मेंबर सिंगना आई इसामक बोर्ड लेबलिबनी खंदुना माइ पाकनबा होनसि हाइखि हेक मिनोली हैदैना सीबा पावदा कानबा पीबा अदुगमा स्कीम प्रोग्राम मयाम पुतोपा हैबा सिस्टम लेबा अदुगमा पार्टी नि हाइना मयाम द थंबिउ अतै पार्टी नि ममिंग पंजनिंदे ममिंग पंद्रगा मोजे पॉपुलर कोइखिनी हैबसे थमोय द खनबदगी मकोय सिजाइदी ऑपोजिशन पार्टी हैबसे नतना मकोय की ममिंग पनिंदे गंसु पनंगनुसी आई की केंद्रदा नुपीसिना मसिंग हेना फंगबदो आई नु प्राइज खंजनी मरुएबा पाव अमुका नपिजरी जून 19 की थौदोक्ता नोंमै कापखिदबगिदमक सरकारना मार्कपु डिसमिस तौखि हाइना थबक्तगी पोथारबा IPS ऑफिसर सरांखे मनाउबिना फोंदोरकली मैतै सिंगी चही हौबा नुमित सजीबु नोंमा पानबा चैराउबगी थौरम मणिपुर यावना मफम क्यादा पांगथोकनखै अमसुंग कांग्रेसना सीट अनिमक्ता माइ पाकनी डॉक्टर मैनिया हंदकदि सोइदना मिनिस्टर फंगनी हाबगी थाजबा लै हाइना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गा खांगमना फोंदोखरि मिडिया ताबिरबसिंगबु अमुका नखरमजरी